Lempar dah tekan balik ya. Okey okey okey. Kau kena. Okey. Tak. Pak, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat relawan yang tangguh, mohon izin balik ke Banda Aceh untuk menjalankan misi-misi yang lain. Izin balik kami dari tim kesatriaan. Izin balik Banda Aceh karena misi kami untuk menjemput amunisi untuk kalian semua. And a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ini di depan rumah saya banjir. Aduh. Ya.